mreže. Stražari te traže, inače ne bi došli tako daleko na rub mreže. Ne razumijem. Zašto sam pod tolikim nadzorom? Zato što, Striker, Regalius ne želi da shvatiš istinu. Kakvu istinu? Da postoji vanjski svijet. Svijet izvan mreže. Zašto ne bih htio da to znam? Jer je Regalius tamo gdje želi, Striker, na poziciji moći. Ne želi da se stanje pogorša, ali neće se žrtvovati da bude bolje. Neće riskirati nove prijetnje u mreži. Prijetnje? Kakve prijetnje? Kako ti to sve znaš, Raptuse? Zato što... moramo krenuti. Zadnja prilika da odustaneš, Striker. Kasnije nema povratka. Idem, Raptuse. Neću se predomisliti. U redu. Krenimo sad. Što je ovo? Objekt iz kojeg se nekad napuštala mreža. Tunel vodi u vanjski svijet. Doveo sam šerifa. Šerife Striker, čast mi je s tobom ići u misiju spašavanja. Ja sam Shift, specijalist za podršku. Drago mi je što si tu, Shift. Što je ovo? Sastavljam ovaj stari vlak za odlazak iz mreže. Pješice bi predugo trajalo i ne bismo mogli ponijeti puno zaliha ili opreme. Na sve ste mislili? Već neko vrijeme želimo izaći i istraživati vanjski svijet. Ali s tobom, šerife, imamo novu višu svrhu. Hvala, obojici. Puno mi znači što mi se želite pridružiti. Čast pripada meni, šerife. Nema na čemu, prijatelju. Dobro, idemo. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.